Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong ilam sinong jong kasinong mukro. Mentakas ngi galai terik risau arajar arpusau. Kilalit ban IT di kedor khas ha menteri ketanap ki kampo ing jong sarkar jela. Ubalong ru sembut menteri rangba. Ubak presto tensong. Haringkat Uchaman jong regional committee ubak senyam halang dahar. Nakabenta ban kerpat di sarkar jela. Ba akan pej bat tuklar lem halor ki jinge. Kibakum ki pai ba dong song jong kathan mukro kilamat. Halor ka jingwan shna surong. Jong ka Karbi Anglong Autonomous Council hapo upur usam jong ka snong mukro. Hadin ka jinge kendu ya kini ki argut ki menteri sarkar nakaliang kinong elam snong haba keren cikilat pathai khubor haslong press club nakaliang ba precious star stand ubare secretary snong jong ka snong mukro uliat hu ba nado ba ja ka jing sha siat yap jong ki sangut kinong snong jong ka snong mukro ha ki purit klau ka Karbi Anglong kala bu i ki pat ba ha ka jing ting jing seir bat ki bemnut su ban lej sela ki kam ki dok hadu mentakasngi Shesho na kaliang uskratri snong ba precious star ula kinno ru ba ka Karbi Anglong Autonomous Council kala snaya ka surok bat kala pen klemru wat yiki ding ki sit ki badang ha ba po purusam jong ka mukro ka badang ha ba ka jelamik halia bat kani kala pen seir shesho yiki pai ba nong song snong namar ba kim nut shu ban lej sala ki bri ki lingkha ka ba jong ki namar ba ki pulit asam kila appa hara ya ki brew ki bashna yiki surok Kenang bakin light na kajing sya pendik hakipat ba jom kasnong mukro. Kubay di baro. Kami ini na ka terpasnong mukro. Kasnong kepada ada pola kelas kensi na di blok jom West Janja District. Kami ini kum ka kumkinong ilam jom kasnong di baro kubay. Iwan hane panembah jom ki press ki media. Pan kusnyo sarkar kamtam masih seperti berokumi ya kijing bandai dan yang kijing sitom kiba ngitung kesnong ilama lembaga jing labor dan ka jing lejbor jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bat kuba nilai benar sepam kesnong jumi kemuro bat kajing jia kaba dan sudah jia haus nama ajar kuar jing Syasiat ya kecing do kecing ni kecing senosi keba tang do kata-kata kecing do ya kesnong ba kecing do joni ya kisan mut ki mesin beliau ha ukuli jong ka soka ki beliau jong ka soka asam ba na kapor ini kecing le jbor jong ka Karbi yang ni ku kesnong ba mentaro ha kene genti kelas tang dia yakini ki kam le jbor jong kai yang ni ku kesnong Ban mendapat kala sedang ban lejbor di klau kita jong senong diberi di risa jong kinong senong akaba kala pergilan di ding ban kala sna yo surok hapo upur uang jong senong bat kumban chu kedeu hangne kalau kita kicing le jong Karbi Anglong atau Autonomous Council akaba kala sna yo surok ban kala lejbor di klau jong kesnong jongi kibarang dei kesnong kuba ledon ya upuruang ledon ya kamap bani kamap jong kesnong ru yaki bala kedeu yaki ban rilan jong kesnong bala itu daga Jaya Hills Autonomous District Council limba notification kuba kanika JJDC kala permi ha ka atusan trik jong Oktober kendai spa di Ukra kesnong kuba ledon ya kikor kislah kibiang kuba ledon ya ka upuruang ya boundary jong kesnong Henry kene ke KSC kalau ada jubor kalau sna kalau kalau sna kene ke surok kalau ada jubor ke klau kita diberi kisah kesnong padahal kalau di cincia ni nak ada yang kesnong kalau ada trik jom mulai Oktober jom kesnong baca sau ni ada bu yang ke komplain cara ke office jom deputy commissioner jom West Janja Hills District Bila guru yang komplain, hanya keju ikesni, lagu keju komplain. Shall SP jangka West Janja Hills District, but what shall CM jangka Janja Hills Autonomous District Council, but shall video, but shall in charge jangka Barato Apus. What hadin kata, hadin kacung bu kecungi ya kena komplain, sakit kibor kiba lepek, ya kendel kesiap, but kiba lepek ya ke ani, apa ke distrik kecungi.
nya kalian jangka district administration hoi kelapa di magistrate di kelapa ru ya video pada border magistrate kalau kilawan ban inspect kila ya kata dasar ya kata kecengkta jisakta jong kata ka klau jong senong jengi Henry hadin wat hadin kata ru ngim yong i ki kata kecengtre kecengle be an kecengle jubo jong ka KSC kala dan ten haduk mentah but agak aku prateri jom bunai nomor jom lusnem milabo ya ka FIR apa ka barato apus kalau kene ka jingle jubor jom ka KSC ya ngikum kesnong but ngikum kesnong kipriu jom kesnong tang banjai leti nang taru kadon ka jingting ka jing smith nomor kini kipriu jom ka karbi kiba tre bakta anta la spot iki da kibabun mut ki police post ki jongki but hagane hi ke ju kasinga pratik jong punai nomor mila airo ya ka complain mila ayam ya ka complain sha o siam jongka JHDC ba mi kerpa du ban intervene halor kane ka jingla jubor jongka KSC yaki kumbasnam ban mila airo ya complain ka ba ni la kerpa ya deputy commissioner ban intervene ban perjo ya ka karat kejongi nomor ba menta ka hok kejongi kala syakni nomor ba tamban lek beri lek risa sekata kecaka kepada hok pupur ang jengusnong kepada ka klau kepada ka jaka jengusnong ngim kinong jengusnong kim la sho but halo kini kicingnya propon kipa ni jengusnong ni laman kala bu yang ni hakicingnya ba menta kesni ni kum ginong ilam jong kesnong hi brokaway harkat ba kesnong hi brokaway menta kesni lawan bani kendo ya u deputy chief minister pada in charge jong ga home department jong ga sarkar jogi i sar president song but mila semit lagi ya kanai ke memorandum but haga cukup poro mila ya yo ban kendo ya i sar resnya bahlang dahar pada i deputy chief minister jong sarkar jogi but bade haga cukup por di chairman jong ka regional committee jong ka West Angeles district berkene kecu i kami memorandum mila yo ban ai haki jong ki ban mila yo ban bisnya ki kijinge jong ba ni kum kesnong iraman barakane kami memorandum mila kedau syai ba syapang kijinge ba kesnong kalaman syapang kata kejingting kejing switch pang ki popun kijinge ba ni kum kesnong mila ikedu mentah lang ba kane kijinge jubor jong ka Karbi Anglong Autonomous Council barakane kami memorandum mila kedau syapang kane ka ikut islah ba ni kum kesnong mila yo ba mila kedeu ya kipun gijinge ba mila kusnyo syang kita gaji ka ba mila de pun kusnyo syakito jangka administration ba akan gaji kedua jong iki mila kusnyo iki syang gijinge ko kes nomor ba ko kes ka wan nang lew so ta chalaru kala kuan la yo iba kala IT sa ko ka CBI Padahal mentaro kata kes kerangyan, bat mi nagaliang jomi kung kasinong bat nagasup popor nagaliang jomi kasel kaba mati gitu kisnya tidak akui nanti kasi bisa hok bagi yo bahane. Padahal mentaro ka kadang lok supi gitu ka kes. Itu bagi bayi masa ni itu kita bak ha terus si bosno. Ese pemilu yang sudah penuhi. Ikran ini mana? Kapor wat hadin kata kejimjian nagaliang jom ni kum ginong ilang jong kesnong bat kinong ilang kiba mensuaro agar kiba ilang kata kapor kila pensinya usah kesokan kay bagi nila pang wat koy nila pang len nagaliang jong ingresan kila pensinya usah kiba jong kesnong bat kamran jong ni kum ginong ilang jong kesnong kamran jong ni kalong ban pensinya usah kiba jong kesokan pada sa kesokan ni sini ada kesokan makan akhir dia ada bisa apa Memang kalau aslan atau tempat posisi kampat posisi itu kan kita kawan nila persan ban wat na ki bor jong kesokan ikeli supaya terkes ni halu benda nomor boleh nomor bah halu benda ni misong polisi ni syat kini ni syat warmi ban polis supaya terkes ki om baik kadon ha di jong CBI ki om baik kita atau lagi CBI lahir ni kita sesuatu kita lahir cisin benar cisin Sebab suatu kunci terakhir ya, wanda inspection itu
Oh, one percent. What is it? Cisin tarai itu benai August tarai. Entah senang dibuat cisin, tapi kami kata cuba nak cisin. Mak jangka senang jadi kepada ketua mereka notification bahwa JHDC kalau permi agak urusan dari ketua terkendali sepan kupra di balik itu nanti. Nak dia senang hadu pada ku udah boundary line joni kalau 4 kilometer. 4 kilometer bat kata ke bin house jangka asam kepada kalau bu jubor hantero kalau bu PA hantero ke apa yang kita 4 kilometer. Berkata ke jeng lek jubor bentar kalau kata ke jeng teh ke jeng sinasrok jong kali kita esi ke hapok kita kilometer. Kemudian hapok ke cloud jong senang. Nomor balai nomor ba baru ki beri ki bisa ki lengka ki jong ki nong senang ki ke lok shata bai. Nagalian jong i chairman regional committee is ong ba yong ini ba insa khori ke meeting apa yang jong i ba i sipido ya i chief secretary i ong ba insa shingkia ni ka chingen ba nagalian jong i ba president sar president som i bade in charge of room i ong insa instruct ya ki SP namba kin nomor ba kali merondong gila ka berpadu ya ki ba ban klaim ya ki bor jong police department nanti kenapa ke jingsingan jori ko pinang sunong kan don nanti ong ba insa shingkia ni bentar. Tong iwan nasional mukro iwan ne mensenyo ya ki parado paraslam nomor 5 ya kecingnya ke bakrau jadi kum nasional mukro ini negalian kum nasional iwan man penpawarne ya kini ki cinga ki bangi lemar naga por sepo teknik ko mensenyo ya nasional joni nama nasional tolong keparin ba adu kata-kata mar kesempatan joni ro ilong kinamret kata kesempatan joni kalong bisa penriam sya kata jaga to ba ni juga teniro ngiram anta ngi sya dan kam ya borok dan kam kum kading nila pansyat nila secinta na pansyat jur ter utang bang donru ya kecaka pentor kebahagiaan kapan thar kaba ki bru joni iar yang berhadu mentah wala kata ka forest kids jong ka asam karbi autonomous district council kabadon po usam jong ikum kasong pro tenginom penram din nama bagate kohok kejongi teni mentah kum kasong ungkapan desnyo nimat ya kijiknya ke bakrau ladang ngigit ya gading thang ban syedja ban syedjur terbuta laung teng ni sat a ya uplang ban sinaji lane ban sinatrep syak jaga kita ni jura tegine kikarbi kimla ikhang bek ni kompesnong kapan pot ya uplang nale ban pot ya gading nomor ban kam ban sinaji nale ban syedja nomor hukum ina bendong misat ban kam nyala gading telada umi u sarkar jeng karbi wadon anta berkodon ka freskar lada kilap bakin bat bek ya kali bat beru bat syok bat pen smik ya ki berujung ni bagi habru pan siu ya kafan kebahagiaan teni kompesnong bat kum ki kun jong kesnong kimat bijingnya berkiting nama ba punut syu watak berlek berat sya kata kalka kabang jura kena marba kata kalka kabing idai bandrat bentar nambar ba ka asam jong ka garbi atau morsi konsil kala kening jubor baka donru kata ka bid house ke jong ka marsenta perbesnong pro na kata kadau ngikum besnong ni wan hane ban pensnyo ya kasakar jela joni bahkan bang cisendom
ya kane kabit house kabadon marjan berputusan jami lada kane ka fresh gat kadom hangne hajaka kabakas nong jami ikun jami ki matsibun kichinge lada ngiduru ya kading lada ngiduru ya uplang mansnayi ini ya na ya kata kading namar ngi kisnong kum kinong kendong isai pan penukam ya kading tingi mat ko kata kajing baro tingi kirmen scam bagane ke sarkar kan yosnyo ya gini kijing pesnyo jongi kum pasno mukro bakin dale kloy ya kane kakam kenang bakas nong jongi kan yos songsu hakata ka benta bakas sarkar asam bakar bi atau posisi konsul kakni jubor ya kacaka kadai cekal hok jemi desa sisim napa pan perkenal biang namar bakas nang jemi kadon ya upu sam kadon ruh ya kikot kisla kaba ka disikonsil kaba sentiagil disikonsil atau mos kala ayami kecing tho jemi kabadai kadai ben menyo kat menjaga kebami ju penekam aman ausnya kene kamak jom kamak senang jomi kene kamak pangirayo naka autonomous district council west region district ya kene ni yo kaba ki yo dari competition naka district council wa banten security marketing dapat se ba ambam kapor Sua bangan keren ngan kuak sua bang tres namar bangan kecing keren jonga ngakren nang bagi seki serta kecing tho terkumbangi hitip mana dua sedang ni kasih jantia kidon pada jonga identity ni don ru eki leader lepisim bangpe ini but yaki asam ru batik kum ka ahom kingdom ladon lau jong usi hadu usnem cia jak ndai spa sampeu ka sarkar India kala ai ya ka asam ya ka full free state dah kata kapor yang ni rupa punya seorang siapa ka asam kajing sunsa tong asam kami Hills kadon kata kapor ni ka United janjian kasih udon hapo kajing pe jong kasak tarasa dah kata kapor house nem cejar ndai spa sambuwe gubernur jong ka asam Uzai Ramdas ula air notification ba yak sibenta ka area jong ka United janjian kasih lapun yesok no patka mikir Hills nomor ba kami mikir kumbang inti mentah ketika Karbi Ambong kikuat penyo ke distrik how tausna dah kata kapor udon UML ejomi bari present ya ka United janjian kasih ular sing kendrem upersya na ya kene notification bad hadu mentar kolong anso tete area joni midon ya kene ka area ka ba ai gubernur jong ka Asam saka Karbi Anglong District Council kadon kani ka area kabaka ka ngitip kum ka block 1 and block 2 respectively kane kani ka area kat kum ka surok kabalik na khainuli sa hamran kane ka surok kumba kane surok badon shanot lakhonika kajik kum ka block 1 badon sa south kani ka block 1 badon shanot kani ka block 2 dan adu kan surok handuli hadu kumbang kiyo yang ne kawa yam dar ba sine sa jorbat bat adu kan ka surok handuli hadu ka kupli teka jadi ka block 1 dan agata kurkom ba ya kan ka block 1 dan block 2
Laksyan nika hakata kapor pa gubernur jong ka Assam aino kini kabenta jong ka United Chaiten Kasisya ka Karbi. Nah hakata kapor bagi beriu gubernur hakane ka blok 1 dan blok 2 kide kijai labang 60 nongtung keruang hadam terter kide subscribe jong ka jaitia an kasih. Tenadu kata kapor kini kiberiu jumi kimkwa bakin harno sepoka karbiang. Te hakata kapor habaya keren habaki pakba jumi kimsnil tenat banjoy saka karbi anglong namarba ka culture paper ki aino saka sakpa ngipan ni asa sakmi. Te hakano kanyam korukom ka kamper namarba kini kiberiu ibadon haklong waktu kita dijak jumi. Hakur kongkren lu keper, songkha soman lu keper, kumtata. Tak kata kadau, bah hadu menta. Uneu ko bernor jom kasam, upen ai kan gesika hadu kermi, niti bak kermi. Kasino mukro kam hab hak disputed area ne blok bernor tu. Kalau mainly ketika kasino kabahap hapo ka Meghalaya. Dan ada tu senam. Badon kapit house jong kapora sasam nila ai to memorandum sa kasorka. Munta la harai tagi spa kali na daan. Bad kato kapit house ka remain di to kadon rin to hado manta kalong pinto. Tena kata daw nakaliang jumi kung kasyong pro mainly I concentrate for the Mukro village. Namarba yakan ka block 1 block 2 is not our issue. Kadik issue jong government. Henry kat ikasinong mukro ni don kajing bakli. Namar ba ikasinong mukro, mana sinong mukro hadu kermi lakum pra kilometer. But kan net difference with the house jong ka west ka yang long kadon mak utang hasinong mukro. Kumba itu urang ba sinong sekretari sinong makrementan hilayok smil pengisya pensitom nak kowe ke puasa punya. Dan hakata hukum ngaterpat ya ka sorkar jela jumi badon hakabor bad ya phi ki parado prasnam ba pinsim ya kene ka jingkit kle na ta ja bangri ba ka jika lada kunta nin poise ni munsuan adu konter lanjut hadin pat hadu kurmi menta par hadu sinong pro ka eka solution hadu menta nimpa ni. Yoda saya ke sorkar bangsuar wasim kale kene hendrai kumbang yoi baka kalong uncapable to challenge with the outsiders but of government Jumpi Pakistan. Dan kata-kata di government pat hakane ke sorkar bangta yoi baka kajing tebik jongka haka roy ke part development haka sejoni pat di government ru bahkan simkian mentang. Kadang simkian esokar bangta manoban simkian, manoban sim menaya resolution, bansok iklim siap jemi pada operasi kerja. Dan kata-kata orang yang sungaruh kumusir mansno ngakar pat yang esokar bahkan simkian yang kami kami abjuni.